patio está hecho un desastre. ¿Cuántos hierbajos? Siempre acaban ganándonos la batalla. L'altre gran protagonista humà d'aquest conte de fades amarg és Jeff Bridges. Després de col·laborar amb Gilliam, el rei pescador, director i actor es van fer molt amics. I per això, quan hi ha hagut una nova oportunitat de col·laborar, no s'ho han pensat dues vegades. Gilliam ens va explicar d'on ve la inspiració pel personatge de Bridges. Pero ahora ya será un hombre hecho y derecho. No, Jeff, the only thing with Jeff that we decided, he kept doing this business where he showed his teeth all the time, smiled all the time, and that's what's very funny. I've never seen Jeff use his teeth like he uses in Tideland. And it reminded me of an actor who was in Mel Brooks's Blazing Saddles, who always had a great grin. And his name was Burton Gilliam. He's the only actor I knew who had the same last name as me, and Jeff was doing a version of that. This is a secret. Nobody knows this. ¿Abejas? Si me pican, me quedo paralizada, prácticamente muerta. Pero ya estás muerta. Amb Tideland, Terry Gilliam puja a la màquina del temps i es retroba amb l'essència de les seves primeres pel·lícules, sobretot amb els herois del temps. Hi ha una connexió amb aquella pel·lícula, tot i que Tideland és més fosca. Les dues són contes, tenien poc pressupost i més llibertat. No lo es. Avísame si ves o oyes alguna abeja. And it's about childhood imagination. Yes, there's a connection. One is, I keep thinking either the world has changed or maybe I've changed. So my idea of what a child is like has moved on in 25 years, and it's a darker idea of childhood. But I think also making the film, because we didn't have a big budget, we had a small budget. I felt freer because we didn't see, when you've got a big budget, you feel very responsible for everything. So you think very hard about everything. This one, because there's very little money, I don't feel responsible anymore. So I can play more and relax and just do what feels right and instinctive. And that's what we did on this film. And it felt good. I mean, even the special effects were very simple the way we did them. We didn't do elaborate, complicated things. Everything was very simple with models and da-da-da. And I wish I could find some more subjects, more stories that were this cheap. Director on set. Vàrem acabar l'entrevista amb Terry Gilliam tal i com hem començat el reportatge, parlant de Lost in La Mancha. El director ens va dir que el seu guionista tornava a treballar en el llibret del film i només calia que Johnny Depp trobés un forat a la seva atapeïda agenda per posar-se a rodar. But then the next thing is, when is Johnny Depp going to be available? He's so popular now. We'll see. And action, Richard. Ja ho hem dit abans, la motivació i la passió pel cine mouen muntanyes. I Terry Gilliam és un gegant fantàstic capaç de moure el que sigui per sortir-se amb la seva. No dubtem gens ni mica que d'aquí a un parell d'anys veurem el seu Quixot tombant molins a la gran pantalla. Okay, cut it. There we go. Julio. Excellent.